Bismillahirrahmanirrahim. Ina kepada Ibu Subhanahu wa ta'ala wa addu zakata amwalikum. Tunai untuk zakat harta. Tunai. Nah itu apa problema? Kamu lebih bila umay harta ni zakat digay zakat. Sambahayan okay. Puasa dan bulan buka wajib din dilang dari tahun. Magzakat harta. Sinduin pa niya kulang mo din. Gitan ko pinaruli harta. Nabuka dia dapat na Ibu Subhanahu wa ta'ala. Subay hinang tiri. Subay hininang na Ibu Subhanahu wa ta'ala. O niya may lila gagandilan sinanglitan wa Allah ta'ala. Kasabot nila kita. Ini nila ikandilan Allah ta'ala. Hindi niya mag-ibadat ng Diyang ta'ala. Pada Allah ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Inilah Allah Ta'ala rijal. Mana rijal dan sinuman kalelahan nyata sampai pada leha. Maknanya magagandilan. Sini kegandilan Allah Ta'ala dunia. Pada Allah Ta'ala ini manusia manusia la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Gay bimbang si bisnis de. Gay bimbang si dagangan de. Amban pangisip di Allah Ta'ala. Amban panulay de sambahayan di waktu. Billah. La tulhihim tijaratun. Katakan din mga ini magbisnis. Umar bin Khattab lamun akan tasabut we na dinadiwaan ni kaya ati ng bisnis. Subay pagbisnis sama pangandir. Abu Hanifa ampan madhab tanganan masa kasisir Abu Hanifa pagbisnis dia magdala ka simple. Subay gay magalumbang ini. Nakita ni subay sa ini. Bisan kayo magdagang, bisan kayo magtinda, bisan kayo magbesta, bisan kayo magpasahero, subay kayo ini la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah. Subay kayo kay alam, subay kayo kay bimbang, pag niya may pagseminar sa ini. Ako ay naglalaro na namuran yung tente, nagbahan nila ini. Pili kayo kumo, pili kayo matuto, subay ekta sa nalipat mo. Kakuhapan si bisnis ni. Kakuhapan si dagangan ni. Bisan ko ini na pagtikul-tikul niya ng kauman. Bisan ko ini pag-isunan. Bisan ko ini pag-isuharaan. Bisan ko ini pamatigay ng kauman. Kasi na ini. Tagil na kagandilan Allah Ta'ala lepas. Pwede kagandilan Allah Ta'ala tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah. Kaysa ini la tulhihim tijara kaysa bimbang amban pagdagang ne amban pagbisnis ne an dzikrillah amban pag-isip di Allah Ta'ala wa iqamis salat amban ini pagtingkir sa bahay kung ko ito alhamdulillah baris kapong tinayhan kita kasasakatan magbebesta so ijaba ka bisan besi magbebesta ka pagmut bisan besi agad ang bateri mag-isang gil, magpipil waktu. Di magpipil waktu. Bisa duwagan sa waktu, pinatulak ko kasayrohi. Gay pa yan ang bahala, buwan na yung pasayrohi, hindi ang bahala. Pindi ko rin. Bawang, sarang-sarang na bahala sa pinili. Niya waktu sampai agay man ang bahala, kung nabuulit. Nasumay bang binawa, sampay iagay ng bahala, lumanay, medyo mga, pas-pas, papasahin, nabut palakis. Nasa'y kasan niya. Bimbang, hindi mabimbang. Ako ay malesa ko niya. Bisan besag sa iyo din, takang muot na besta ito. Pag-ibadan mo. Tamo ko din, pag-ibasabay ka. Pagkaway, tulaiin tiyan, bimbang siya magka-business din. Gaya na kasambahan, gaya na makapag-ibadan. Kaya tigil-busy. Naway, baby, you need to connect tag masjid para ako hindi magdumaan. Para ako hindi nagmahaya. Dumin pinaspasan sa pa'y pasayaro magsambahayan, gaya magsambahayan. Pagkaway, taruwa may agay ng bahaya. Nanti isuwi na sila na yung sa sige hindi lahat ng ihip kita.
Daki tayo bimbang sa bisnis tayo, andig nila aman bagay si Allah Ta'ala, wa ikamis sala, sidingin magsambahan tayo. Wa itaiz zakat, si pagzakat iyan siya. Ito may ano, matang ako kayo na taga-trabaho, matang ako taga-business, matang ako taga-goma, matang ako ginagtihan. Ilagyaw, bang ginagtihan ka, no? Bang taga-sagatan ka, no? Taga-business ka, no? Pero magdapat. Tapi hindi ko intag para siya kamatin. Intag may ito, subhanahu wa ta'ala, gata si pag-akiratan din. Intag gata si ilaw kiyamatin din. Bang ubus siyang kinaban kemon, ubus siyang pag-lami-rami kemon, ubus siyang pag-gasto kemon, ay kahagan ka. Sinduan magdaawa ka na inabis ang pinakatanin tuwan, bang tepet pa may pumunta. Alam isang yun na milyon, bang ubus na rin na ubus yun. Pwede mag-inutan, binugantay adda. Amang merinihan ko sige, mga tagdayan kita, mga sabawasan, kita manamal, pinet-pinet, na kinakalmahati. Nagsumigintag si pagkakamatin. Hal ka nagsumig tinigil ko ba? Pwede mandi. La tulhi'ib tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Wa isen bimbang sige para Allah Ta'ala yakhafuna yawman. Tinalew si para Allah Ta'ala posine. Si Allah para Allah Ta'ala yawman tataqallabu fihi al-qulub. Si Elew pinagpain-pain mata, yene atay tembinjay ni tenna, pwede gawin kayo tawa bali. Wal absar, mata tembin, pwede legot ngali-pali aginin, pwede palibot tayo, ngasin, pwede pigay takiten, ganito sige luwan, yung katalo-talo. Naantag kita bisa balat. Yerwet itu katektohan tayo binuote, mag-akin na yung yaman ang amate. Binuote, mag-diyan pumuri, amate. Darang mutasabut rete di kone kahama elew ngalingan kita dikuburin inalingan min ana baitut turab faj'al firasakal amal as-salih aku ini paling kuburin lumah-mulak bisuang hinamun teboru dalam kuburin ang malha labin hekka itu nata dunia tuha piye dalam kamu piye pamteko piye bangku, piye kama, sugay magkaniya sa dia dalam kubur kamu. Builay ka tiggalani. Ngalinganan kita kubur tembing. Ako ito yung paling kuburin, lumakulak bisuang, na hinang kambilu ang bandata dunya, hinang bitepo ang pinaligid ko. Iyan simple din, kubur din. Takite, bite kubur tembing, buhay kita bilay mananabu. Ubus ini rumah kita mati, doon dinding-dindingan kostelera, sinipit-sipitan, kinaano kita na si kanigan batu sa ibang niya, batu maglumang yan, ito mahala, kung sino magpupong wali. Ubus lumatin, pinahalaka. Di makainat, pinahaluhan, tinatanunyahin. Saksunay kita mag-amal, kanta si kumulti, bigyan ay katiglatin. Ito ay katiglatin, pinagbuo. Orang yang kita tinanggung pinagtawaran sa pinag-ayuan pag pinagbuo ininganan ni kita malaikat Allah Ta'ala ina talangit ya ibna Adam al-yawm tusafiru safaran ba'ida lam tusafir ab'ada minhu. Oke anak Adam po ito inin patulak na kaya proyekto inin tulak mo yung talaman-amal gana niya patalaman tulak mo inin hindi tabali hihla gana niya tiket bin one way gana niya mulai balik pasong natilaw ini rutin paling bisa ingat alahan intan memang tahu itu masing intan musbatin kadang mengantarnya mesti termina bagi dari lima sembuang kawan mulai batu untuk mulai batu nah tinggal ini bagus mulai batu paling lagi dah sih ngagat-ngagat bangtek kade kapal bangtek kade kiamati. Yay na banagan din, naisila maka siya bang tegdangan isnakan, tegdangan luto, ang kanagsenjay kinalupahan, wete mayroon yung pinakubakuhan isla. Nausmay ako, tuway ka, at tuway kita, ito herat-herat. Wetan natin, teggel, ito batay. Taggantan natin, minay kita hindi makaasip, ilahi, teggel, tala yung natin naman. Lampo sa pirakadan naman. Iyan na ilo subhanahu wa ta'ala. Maganda
Pege ubus inuwe kita itu. Ubus kinyamat mati. Lepas data dunia. Gana niya elok data dunia. Tak nak saya ngelabian ini baik Allah Subhanahu wa taala yene baru manusia ini nak kiamatan si waktu de kiamat tinaknaan dunia hintak nak mapaboh daw Allah taala baliu rihan lailina baliu ini baliu lulu sai sampai pagpatiog baliu ini gak niya apa tayo iman dia gapan ng sandam. Bupi tinurulan dari Allah Ta'ala nuk baliu sangkakala baliu bantu tenggelam dan patiung 40 tahun. Gak ada niya elum data dunia sangkakala. Labo ni bulang, labo ni kabil labo-laboan ni putih ali. Kapesa-pesaan ni labo ta'ala data dunia. Makna rin kinyamat ni dunia hinggan. Yene ilinganan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala malaikatnya ilinganan dari malakul mautin baik Allah Ta'ala ya malakal maut mada baqiya minal khalaid. Nah ilinganan umus ni mati kewon kani aterbi ilinganan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala malakal mautin o malakul maut. Sine sa talebbi pinapandali. Ina bisara malakal mautin baqiya Jibril wa Mikail wa Israfil wa Abdul ladhi baina yadayhi. Talebbihin sa painay Jibrilin, Mikail, talebbihin mag-aantan sin barakat, sin bulak, mag-aantan sin wahid. Talebbihin mag-aantan sin ulan, talebbihin mag-aantan sin baliw, duk yene ipun pa ine sineeluhan no ko'y kulay. Ine bisara Allah Ta'ala tang suanun ikbit ruha Jibril ya malakal maut. Katebi malakal maut ini nordelan wa Allah Ta'ala sampai Jibril isawe ni malaikat dinapinang so nyawane. Pagtangsu niya wa Jibril tinilaw bang sine talebbihin painay talebbihan tangsu niya waren kemon. Tinilaw malakal mautin sine sa talebbihin ang banda pinapantari o keo malakul maut pain malakul mautin talebbihin ipon sineluhan no ko ito. Pain Allah Ta'ala si malakul mautin mutmaya malakal maut matay na keo malakal maut. Sidang wa riwayat pa ini ikbid ruhaka ya malakal maut tangsuun din yawaru kong yung malakal maut. Gani at tinibbi. Gani at tinibbi na ipon subhanahu wa ta'ala mati ito. Pagbatay na kemon makhlukin girantiyan dari Allah Ta'ala dunyahin dumende dunya bulakin dumende bulak lagitin dumende langit. Ina inakaw Allah Ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Girantiyan Allah Ta'ala bulakin dumende bulan langitin dumende langit. Pag-ubos girantiyan pinayaman ni Allah Ta'ala dunya. Duksan ta bisara ni Allah Ta'ala. Ina bisara Allah Ta'ala in ya dunya. Ya dunya aina asjaru. Ya dunya aina bihar. Aina anhar. Aina qusur. Aina al-muluk. Aina abna al-muluk. Aina al-jababira. Aina al-mutakabbir. Pag-ubos ni kaniya kemon pinayaman ni Allah Ta'ala dunya. Dukilingan ang Allah Ta'ala ya dunya. Okay o pa na Allah Ta'ala dunya. Tumungan ni kayo. Ay naasya. Tumungan ni kakayuhan mo. Ba na niya lang yan. Lepas ni kakayuhan mo. Ay naasya o pa na Allah Ta'ala. Ano sa ni kakayuhan mo dunya? Dagana. May kisakiti binib. Aina anharu antar nisbah gana. Aina biharu intar netaikun gana.
Tegal. Aina qusuru antag di astanaan kana nila meket. Aina al-muluk, aina abna al-muluk, antag di presidentein, antag di kingin, antag di mayorin, antag di gobernorin, antag di anak katibaywanin, antag di anak nakurain, antag di madayain, antag di magbuhanin Ganin amin. Ini misalnya dari Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkul yawm. Limanil mulkul yawm. Lillahil wahidil qahhar. Nah, pusing daripada Allah taala pagbalik dalam itu. Pusing deh. Limanil mulkul yawm. Pusing daripada pagbalik itu. Pada Allah taala lillahil wahidil qahhar. Si Allah Ta'ala sadar. Nah, antara hangkan sulit mengamal Ibu Subhanahu wa ta'ala. Hangkan sulit mengamal Ibu Subhanahu wa ta'ala. Tasabut wa Ibnu Abbas waktu bagpain Allah Ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat. Tatilau Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Abbas aina an-nas yawma idin. Hubungan dengan manusia yang lain. Sinambungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hum ala sirat. Siya pait may ko ito lay datate. Datate yang naipo na subhanahu wa ta'ala. Itu eksubay kalagi aring duk di mandari muslim to o ina ininangin, ina ininangkun, ina ininangkan bin tunay dari pada Allah Ta'ala. PGRU ini last ayat paturun si Rasulullah dalam tasabut wektebi siam elyo amman kawapatan ni menuju kini nakiti makinang luto po tebi siam elyo amman kawapatan Rasulullah pahin may kasinduyan ulama in last ayat paturun si Rasulullah menuju kini nakiti magtagami kamuli kini akadat Allah Ta'ala pahin Allah Subhanahu wa Ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ilallah Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa huwa la yuzlamun. Bain Allah Ta'ala duktinale ukaam yauman turja'una fihi ila Allah. Si el yang pamole hidangan parangan tuju hadrat Allah Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa huwa la yuzlamun. Ubus ilmuan kalau Allah Ta'ala tuwas dengan parangan dipende siapa ibadat bila tak dunyahin wa hum la yuzlamun. Allah Ta'ala gaya menunjuki pain mesia ulama wa mafai Allah Ta'ala wattaqu yawman dinak kita bitinale ubus sinabutin ele ulman alin Allah Ta'ala maknane dinak maksad siya ibadat dinak maksad dia kita biluk ibadat maknane wattaqu yawman turja'una fihi ilallah para Allah Ta'ala tinale ka maksad dia kan dulututi ganta boori at hadrat Allah Ta'ala pagkitabu sila kiamat yuniyaan yene katekahan yaman balik kita question tiyan sini kaifa akunu musliman hakikiyan sa hindi kaman dari muslim to si kaisa din inatul pamarat sayain si kaduwenen pinagdekan pangandakan Allah Ta'ala si katelunen pa may ulamain an tatamassaka bil akhlaqil islamiyatil aliyah subay kaputante pangagdatan Islam malang kewi makna rin sedikit mag-adat ng adat Islam pwede kasabot niya di sini lukay kita wilihariadol alin karebrihin subay kiti mag-adat ng adat tabiat Islam adat tabiat Islam laku palangi Islam paindiwa ini laku palangi Islam panis pengadatan di dalam Quran panis penlawe pengadatan menunjuki nakiti mag-adat wa Allah Ta'ala mislusid sudah kita di kapangan mereka gay ngangka gay mudi asin kuwi kapangan mereka bisan peage tasawe day magkasuwai sine duk sine asal sudah kita di kapangan mereka asin sudah kita di kapangan mereka problema ini sa sabman dari si kawasan ini bisa matatuloy bisa musbalo gayman asid pengadatan Islam sudah kamu tadi. Bagi pada pilih ko itutu
tiak taamban pengadatan tim. Tapuain pengadatan sedih. Subay ini, subay usal din pengadatan Islam. Wal amanah. Subay kau kapagandela. Subay kau kapagamanata. Subay kau takamande. Dumeni isang kawa din mangaku kau Islam musti kau kapagandela. Gateri si waktu miaan dambua si waktu maglaling Rasul sallallahu alaihi wasallam duk may sahabat yang pada Makkah dinap paglalingan si Sirin kaisain tujuh Habasya. Pain Rasulullah si sahabat ni haji wa ma'akum man sya'a minal muslimina ila al-Habasya fa inna fiha malikan la yudham man istajab. Pain Rasulullah paglaling dambua kami sahabatku duk kemon mamabayain moohon dipili tungan pagkitirahan ang Habasya niya pagkilai dan buak malik di kanyanya makna rin kapangandelan kay anyane bangnya kita katinsi itu inang subay kapangandelan wal haya subay kita gileman sallallahu ta'ala leman wan nushi subay magpaisip pinaisip si antara muslim wa mahabbatihi duk subay may ipon subhanahu wa ta'ala magkasilasa ka na Allah mananin pengadatan Islamin kaputante. Pagi ko itutu bang payaman mo kay bito makahati. Katao. Subay bang payaman mo si pengadatan di kasuwang pengadatan. Lepas tala ang pengadatan. Mamdi, niya waktu hangkan da payaman ti Mesia si pengadatan. Subay payaman ti pilih ang pengadatan Rasul. Makasuwa kyo makalanggal kyo tao maglanggal pagpasi subay bisan mag-iyen apa? Bisan magsekeri, bisan mambaysalari kanya mag-istorya. Biskop sekeri agda. Liya magsekeri. Buiri pagkadatan Islam kadadot din pahapasabi. Rasulullah inaka magkasuwa muslimin duk muslim muse magsekeri sa tanatarat hatayahu kamet-met-takan kalabo-laboan kalatan. Kuwe kalabo-laboan kayo ang mandiyatakan. Mahal magandikan. Narinig ko. Belang sumakas. Dan buah man may hikmat ng Jumaan duk magkikul muslimin kaaba si mana magkabit-kabit. So ikaw niya waktu kagua ang masjid dangan pararan kayo sa tesir ni magsila si hikmat kayo bisan tadyara kayo bisan tasikin. Patay ko kadagay bisan tasikin sa mga. Nah, lepas pagkatatan Islam. Mula bida Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpain ini tamanan buhat kitimbang. Buat yang persimpangan amal ibadat. Iyan ang pangandatan. Baik Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min shay'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq. Wa inna Allaha yabghadul fahishan badi." Baik Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ga niya pa ini amban me ine-ine." Amban me kakahinan tamanan bohat si timbangan mu'min taamot siya kiyama amban pangadatan ni hak min usnil khuluq amban pangadatan hak bohat tiin man siya kiyama adat maafin pangadatan maafin bohat tinimbang tabot siya kiyama may ibon ta'ala ada po isang kinastela ni Allah ta'ala yene kemon kinang repri dukinang may laka-laka atau bisara laka-laka may ibon Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Rasulullah sarap dengan si pengadatan hanggang sudah kisah adat pinatanamsan. Baik Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna min ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah at-tartharun wal mutasyaddihun wal mutafayyi'un. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar te baik Rasulullah tamanan kinalasaan weku duk tamanan tapit tempat yang direk surga silau kiamat tapit paringkuan dengan si aku baik Rasulullah ahasinukum akhlaqa sini-sini amban ka bakat takwa apa adat ni hang kalian bisa ahin dia magadat si kau magadat tamanan tapit si Rasulullah paringkuan duk tamanan kinalasaan dengan Rasulullah du adapun wa inna abghadakum adapun disampaikan Rasulullah in kinastelan itu amban kaamin duk tamanan tala tempat din amban aku silau kiamat si kaisahin pa ini at-tartharun sini at-tartharun ini
Pain ulamain wa huwa kathirul kalam di atahin. Bisa dia bicarakan tadi pempatahaan di atahin. Bisa dia pekasuaan mekahakan wiston. Artinya ini abihi. As-sartarun alim dunia. Sartarun wa kathirul kalam. Lella rekeden dereke basta tahabin. Tahabin. Iyan nabuang bang suwi dikasan mereka. Ini bang ini magtatabi tao magfoto-foto tao makinang-kinang bisala tao ngalimot alimerenta sa kathirul kalam. Saan ka bang dapat bang hindi bakas behe-behehan bakas kinetaan na bulan Ramadan kilong-kulang ni kilong-kulang. Demikian din pa ini wal mutasyaddiqun. Sino sa mutasyaddiqun ini? Di man fa? Si mutasyaddiqun. Sino? Pay makna rin ito. Al-mutatawiru ala nasi bikalami. Yan ay may aabe asad langkyo, maglangkyo-langkyo si manusia si Abisarani. At yan abuan si Bisara. Kaya niya abuan si Laklako, niya abuan si Heto. Yan ay bagong history nito patuan sa Sonda. Nasuway ini, suway inalian mo kinasideran niya Rasulullah. Tamaan tapit siya akad datmin. Suway bang abehe, anta abehe, duk bang may alang keupuan men, at inan si Kabisara-Bisarane, abuhan si Kabisarane kinausdihan wala hutan. Si Katilanunin pa hindi, wal mutapayhikun. Ginel al mutapayhikunin, al mutakabbirun. Inan takabbur, abuhan. Buwan si Bisara, mutapayhikun, abuhan, may ibon subhanahu wa ta'ala, si may ibon katahinan. Iyan may ibon, Allah subhanahu wa ta'ala, sumay ginagahan ako. Manamin, kita ito sumay hap pagandatan. Paimbi, intag kita bitilagtaan pagandatan ten binhap. Mula-mulanin, mag-agdat kita pinahap-hap din rumah si pamilyatin. Kita may lalahi, intag tagnaan te biagdat mahap. Tagnaan te din rumah. Tinagnaan din rumah. Dumedi sabhat kita bang sikuha bang din rumah tinalaw na lumain sa kita daan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hinangin ini bisaranin kaniaan ng tinagnaan doon ay pagdatan ng naman ng rumah. Sampai makapagpain na ini khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Ay Rasulullahin tamanan ang bantaan may kanilaan diyo duk ang bantaan may kanilaan diyo yene sine kampap si pamilya. Nah, hak si pamilya. Nakita may lahi bang niya may laladol mabetri niya laladol laatan dire luma subay tinulangan laatin tamanan aamahati maafadaten afadaten sino. Subay afadaten din sino. Nakoy pinili, maka nakabai tagnaan te biaddaten din subay afin. Khairukum li ahli. Rasulullah bakay tamaran kay may ulama may khairukum min sin magmakna ya ismu takdir. Tamaran ni ang malkaan ni ahab din rumah. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamaran din sin rumah. Gabakas takali tabi-tabi tumarin basag magbasag suara Rasulullah iba. Gabakas takali tabi-tabi tumarin Rasulullah makamamam. Gabakas takali Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumah ini na mwede sila mo rumah ni ginasugasuran ni mga. Subay bang ako itu ni ada tu gagas takali ni story niya sa pag-uspan ni story magpapangaddi si Saudi na ina basta magtet kasi lumagi magtatay pinakan magsipaan panel. Nah, tapi itu ada bakas magadi. Us ina lubakari magamasi rumah na subay taman hap kita habis. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah din taman hap sunod. Tatang sudah dumarin ayat me kita kalalahan di dalam rumah na magbela dumarin ayat. Asal pagdana natin. Nawang magbela, nawang magkiyatsay, nawang magkusilalay, agi mo ba ini? Taman hap, taman hap. Minsan ko sinuin magniya, nawang magkusilalay niya magbela ilang dagay pinagdalo na sobrang. Nasulit ka ang dandang sulit ka pa. Hindi sabi ng matahin. Pinagmatahin na lang. Pero magtawag dito. Magtawag na ilo subhanahu wa ta'ala. When pa niya, kami siya nagtantin, kanina papiti. Tuos siya nagtantin na pagbagay-bagay. Pinobe bagay na rumah. Napagtek kasi rumah, na tinanong kami bagay na niya, kung pwede mo tauleman ko si Andano. Ano pa yung dinil rumah? Ano pa yung Halime ko ba niya din rumah? Basa sa tigas.
Naway may pag-take kasi uma. Panandanin na, iyo ito mag-uwisitano mapila. Unabog kiyo nabo magpila, magbuwa. Magbuwa, sampay na mag-menis. Napag-muli din, bagay na, isang di magpain alimin. Ba't ini ako alimin, ito'y andak na ako alimin. Ako lang andak na ako alimin. Pati ka, nanansini, tanmaan pa Lagi bang payaman hindi matuslim ko Kung ito ba bang baho ko kita inang dati sa di bang sa Muslim. Ano kayo tingin kira-kira nila rumah. Magsasa nila rumah. Laudebong nila rumah. Bang papel di bang apo nila rumah. Nah, bang yan ang pangadatani kahit hindi niya magtunda na kumasala magpilma so. Bang di baka pwede ko sala, baka pwede ko barangay. Problema nila rumah. Napahap dari adat dari dia. Lelahi pahap dari adat dari dendeng tarikan. Kita ini lelahi mamang-amame dendeng. Laki dari mati. Dapat waktu, tapi dia kisah si waktu Umar bin Khattab. Nani ada buat lelak, lengan tidak juga Umar bin Khattab berikut. Weh berikut dendeng lelaknya ada Umar bin Khattab. Pergi asal anak dari datang. Wasad datan ni bagay ni takon lelahi bagi por di mo andali dati nila mo gay pa basa na maksud din gay tasan dar andali na ta naway ba ito pagtaabot sila ni si Omar patay niya tayo naway ba ito pagkanene ihati anda si Omar si Omar ngama anda mo pote ni sara sai lasmay si Omar ka ni magbisupes set nila magaram mo Nah, angin bagai bapak tadi ikut langsung mag-report tujuh Amirul Mukminin yang oleh baik dari pansain, baik dari salih dengan ngakal pengakal, salih dan mahal anda. Pada ikut yang oleh. Kapan tu Amirul Mukminin dengan oleh ni? Baik ni Arajul, baik ni ma'ajatu. Oh, baik Allah. Lima walaita ma'ajat. Wih, kalau begitu pada ikut ini problema rumput. Dapat tujuh ni, baik ni Amirul Mukminin. Oke, baik ni nakura mungkin pintu, baik ni si kau ni nak berbicara. Pak ini Pak ini nanti anda pun bayar lahatan, metek kabul mandiman, petik nama. Pakte perbukaan itu silamen, pagkalay kung namahan kayo. Naangkat ko kayo ni Mole, sali itong angkat pangatakan. Na ina bisara amin umuminin, pa ini okay o kayo itong kinahin. Ni anbang kayo pa ini, kinamahan ni andali dati o nga mga esebon kebon kes kaapan andali. Mana bang nama medenderi ini melai esebten kemon kahapan medenderi. Nabang nama isang melai ita medenderi esebten kemon kahapan den. Napain ni ako pain ni hangkan ko pain ni gaanam lambu peke eseb ko pain ni kahapan damon kemon. Peke pain ni eseb ko pain ni anda ko mamela-mela na ko. Anda ko mga lekatan semet ko, anda ko mga tulanak ko. Dan sebay makamaksiat sa anda ko hangkan pain ni gaanam. Napandak de boleh lelahi gila na wala sa ito sampai sana. Mana rin sumigi mag-ako. Sumigi mag-ako, dili lumain sumigi ang pagdatan. Sampai ini, may ketana, may lelahi, may kitiri. Sumigi paniya, dili lumang-enjoy, bisan paniya dapat, kung nag-ilay, binumang lengan-lengan, anakin, at lain, tasulay mismo, ang dani, sa binumang grupo. Binumang grupo, kasi ito kaniya, doon, ang dali ng lumang. Kaniya. Niya mag-ama nila di maksudnya paakti adat ni. Si kedua ni adat ni Rasulullah adat ni sampai si makanan. Berarti adat Rasulullah si makanan. Bang maklumkan Rasulullah aswa ni makanan nala kurasi. Nala. Awal adat Rasulullah nala si makanan. Anak kita ko itu ang mendo ko kita pula kita nala. Kani pamat tali ke sawai reject kita bukan dia dapat supaya kita kenal. INI pun Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakalan utusan simi ang adat dan simi aan simi bataan. Tasakut ke Anas bin Malik kaniyaan pun bayad 20 tahun kung paimne siluma Rasulullah. Daan ini bahasa ini enggak pain de bakas takalay ko Rasulullah kama sa muted. 20 tahun. Gak pa ini. Talaga pa ini bisa bakas tangalay ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi makala
Gabe niya bekas takitene ruk tagalene aman Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa lagi hak at tagalene aman Rasulullah manane kemo tagalene aman Rasul sallallahu alaihi wasallam hak. Nakita ni inin tamaran pangadatan mahati. Inin subay kita maglagu-lagi na ipon ng subhanahu wa ta'ala yan ay mag-antat kita di atas hak. Manane bang terdok dewi si kaisa dan hatul di keparat saya dewi bupi kita mag-ibadat tuju Allah ta'ala bupi adat dewi inin karya-karya pinahap-hap dan doon sanjang mana-mana. Jadi ini anta tamassaka bil akhlaqil islamiyatil aliyah. Mag-adat kita di usal dari adat Islami. Kuwena tersebut dari sini tercek sini keanakan dari takitian dari sini anak Kristen edok dari kemon pengadatan mahabir penglakukan itu. Iya makulang sini dari kuih itu pulang pengadatan. Hangkar itu saya ingin mencabuan dalam hati lalu tambah maka sesau kini pengadatan yang ini tahu. Si keempat nih ini hinang dia antukawin al bait al muslim. Supaya kita mengingat rumah muslim itu. Lumah muslim di hati dan direndam buat lumah muslim dia mau direndam antukawina al-bait al-muslim supaya kita mania lumah muslim pak ini sehingga pania lumah muslim ini bagi bang panang lumah itu tuh bagi dumen maksurin lumah muslimin supaya bisa kaya basta dia yang memang ibadat dia ulama lain kita magtagna aman may sungguh-sungguh gudang-gudang yan sa ingay tapaniya lumah muslim supaya ini bang ganya akan mene subul-subulin antane mene dentein elane hatun supaya tapaniya lita ta'aw di ma'aha ditarbiyah di adat supaya dia tasaway mag-ipat anak ng rumah hindi magtabang kinabang bagi tasabot ni Rasul sallallahu alaihi wasallam niya pa ini arba'atun minas sa'adah niya ampat perkala ampan me makasanyang kita binatagan niya. Tapi ini may makasanya ang perkara ini si kaisane makasanya al-mar'atus salih atau kan az-zawjus salih atau az-zawjatus salih bang lelahin maka anda atul bang lelahin maka illa atul makasanya nito subay nulay ni kam artaan ni aanu sinan ni aanu sumagawa di atul dem si sakit kisanya me ibn Allah subhanahu wa ta'ala subay niya lelahatu dan lehatu makna dan subay patimati si kedua yang lamun aman magasan yang ini pa ini almaskan luas lalu naman magasannya nabang niya lumah luha magasan yang sabi almarkabul tani bang niya sasakatan mana bang putagasin hapa bang niya sasakatan si keempat dan aljanusal bang taga tabit rumah isang tabit rumah mulai haru nabege okay hatol ke tapi bisa ke hatol na susi rumeipon Allah subhanahu wa ta'ala ini hinang dito kanya kinabi nasal nga inang lumakin din bilo magibadan ako ang maintin kaya ubagaan kita dito pala ng aplami ng buwa bangay ato nila lumakin meipon Allah ta'ala si kalimenin kay jamaah muslimin ini hinang dito antadwa ila adatin abna'al muslimin wa gayri magtabang kita ngampen mengalingan tujuh agama di Islam ini mereka akan muslimin yuksine di mana ibadat tujuh Allah magtabang dimen ni adyawe pain may kita magdakwa suway kita tagain isan na ini Umar bin Abdul Aziz nakabaina kunu du'atan ila Allah wa antum samidin qila kayfa yakunu dhalika ya amiral mu'minin qala bi akhlaqikum Bain Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz paniya ng bain doa magdadakwa silalan Allah Ta'ala wa antum samitin mustami'an ilay pahalian at lagay magpapapap bain lain si Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz kayfa yakunu dhalika ya Amirul Mukminin sa ikay bain pagdakwa kami umuski kami kebutan no Amirul Mukminin bain para di akhlaqikum bukan pakitih di pakite umi tabiatin, pakite umi palangibin, insyaallah ta'ala sanda. Makna rin bang kayo mag-adda, pinahap-hap na ipong Allah ta'ala. Bandari may jamaah muslimin, pwede tasabut pedulay, excepteri, in kita bito pinapito Allah ta'ala, yata niya, lengan mag-ibadat tuju Allah ta'ala, dumen ito lengan ito na taon niya, lengan magpihak ka na nagdanaban. Dumen mag-lela-lela, dumen mag-lela-lela.
Kita itu pun ada yang terlebih itu nata dunia ngahatul sin barang tebi dinakiti mengibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sep tebi lasin pa ite pa sep tebi gile kita kapatay kita kapay tialo in jumaat. In dunia itu duwen pagpa esohan duwen may pagpahapan kahapan po duwen may asal baito kemon kinabayaan ang sol kyo tunata dunia kan. Saling beriskin, saling berdayahan, dia kita itu yang sanya. Ayo, we kita bisa. Ang miskinin, si pamayam le pa ile banghat ka budayahan sanya. Masih baik. Atau ile banghat ka budayahan kainan ko kinabayaan kung ke mangga. Saling begitu, dayahan ko miskin ka iya tinuwas ko Allah Taala kan. Pamandi. Miskin pangatabuan ek katakitene sudah ibireli di dalam tabuan. Subay gay taberali ne pa ito pwede mo sindi. Mana na gay tahinan kinabayaan. Kasi niya kabayaan ne subay gay taberali ne gay tawag sindi. Adayahan sa ito sa niya sa adayahan hapdir ang tabuan kakakegan ne taamot ko sindi subay gay tatakan. Pami may asin ne iyo may soka kaman diwa harapan. Subay dayahan sinne bang luluho kini bisa maasin. Hindi ka pag-asin pa Hindi ka magpa-asin pa karu sa mga dayahan. Inahinangin bang nilungwe panas kini bisa kapagsokal pa Tinabi yan. Dikit ka na David. Mana na yung tahinan na kinabayaan na. Asasayin niya. Dayahan mo kadayahan. Hindi ko natukero. Tepat bela-bela kinakan dia makan mamis, dia makan pahit. Pinili-pili sa. Pinili-pili sa. Sali budayaan mo miskin, tatabi pa ko pwede dunyahin dumen pagpasukan. Dunyahin dumen kan tatu papaisuan ng mai. Dunya itu kailuman din sa tatahala ni Allah Subhanahu wa taala. Hangkan mapay Allah taala, fala nagurannakum ayatul dunya wa la yaghurrannakum billahi ta'ala. Dakam alal si kaalam na dunya tu, dakam bimbang we dunya dakam alal intag pagpa sanyangan demin silukya. Namang silukya mapay Allah taala, wala kum fiha ma tashtahi anfusukum wala kum fiha ma tad'un. Bang silukya kemon kaibigan tenbin, kemon kakegan tenbin, kemon kasinahan tenbin, kemon inapas tenbin, kemon kakegan tenbin dia. Wala kum fiha ma tashtahi anfusukum. Wala kum fiha ma tad'un. Kemon inaman-aman tenbin dia. Na ilai pagpa sanjamani, ilai pagpa ekahan papanin, bune bang bunyati kita itu nila datatun na ito na ipon ng Taala naging tingkay ito. Mag-amal ibadah kita din hangkan ipay Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunya sijnul mu'min. Pati ang sijnul itu kabusuhan atau kulungan muslim. Ito ay kailan dunya yung kulungan muslim. Pagkakay tainang tayo mong kinabayaan din mahmud. Inna Allah farada al-fara'ida fala tudayyi'ha wa haddada umudan fala ta'tadu. Pagkakay niya pagka nagdala ng utan fala ta'tadu niya may pinaparbo pinakilinaw niya gantaan pinakidayay ka lang. Nahangkan ito sijin kamusuhan din. Wajan natul kafir. Ubos dunya yaitu surga may kafir. Paniway dunya hindi nila sa kafir pagkakay magdiwalbayas. Gani ay magdari sisi. Hininang kemo kinabayaan din, hininang may ipon Allah Subhanahu wa ta'ala kemo na rasul. Mencari may jamaah muslimin, kaum niya may patilaw kesa, tulay ko sa Rasul sa pertemuan sa kumpine mini. Kuwene nainlay kumaisel ko paamlay. Ini tasabut wete bi kahalan minakaw ay Rasul sallallahu alaihi wasallam kahalan manusia ko ito. Baka Islam din binbende ko jaman alin sa Quran din binba na natin kabegan baka inu-inu na angkan ko ito sulit kita dinali pabalik kita si agama pabalik si agama ini natulten din atulten ikanten din ibadat din pangadatan din may ipon subhanahu wa ta'ala atulten din lumaten din ruksarta wagtabang kita dingampen si pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala kita din may ipon subhanahu wa ta'ala
SFTV in ibadat din ni an continue dengan ni hanya pagamalin Ramadan dengan ni hanya pagamalin tu si bulan itu kaitu niya hari-hari magibadat pagibadat itu pahali kita magamal mati tanda ni magpain Allah Taala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin numbakam sumbahun bi Allah Taala magibadat kepada Allah Taala pahali ka mati mananen me jamaah muslimin kita binaan si tempat-tempat ini duwen kita diminta di magnikah duwen kita diminta di magkasuadaran ni mana nih duwen mana nih pain tewe tamani harja hati yang duksi nih bine kaguhan tewe luar magpituhan ko na binilay sa inang tewe itu el hati dan continue tegyalan kay mati tegyalan kay mati na bang mati ni kita biga na niya tegyalan itu sinaut-sautan ten bin ko na bisala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik bahagian kay Rasul sallallahu alaihi wasallam amban ka boleh nuyu ka sakino mana nen pegetiak kita dikole sinaut-sautan magpangadji sinaut-sautan magibadah bagaimana kita disaki tepet pahari-hari sa rumah nabangu aain si waktu de kole keseng magibadah pagtabut de saki gene ta magibadah dan gene ta magpangadji gene kole an sinulat pe Allah Taala kahapan den ibadah de kole kami kaamlay atau kita bide gaya absen bangi pangadji pagtabut kita disaki gene tapi itu sinulat pe Allah Taala pahala ibadat te masakin pe pahala kole. Demikian dari Nabi Rasulullah ini wa khudh min hayatika li mautik urwan bahagi amat perlu yang kamatain mana dari kita di koi tule urwan we dari waktu kata si kamatain dari amat perlu bagi we bang lagi di mati dan ini ibadat dekat me ini sa ibadat ko magselu ini tahinang tadi si waktu tadi banjari me jamaah muslimin bang iya lagi tabisyara ko si me neto ko si kaam lagi maapun dulu duk pampunan untuk Allah tabaraka wa taala bang iya lagi di kaapan ini taufiq man Allah taala tamantu kita Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.